وما علينا إلا البلاغ المبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mangauripnu Allah ada makan dirainon sangka iya kali limud tanu udina yang kaya bielui tanu seminar tanu pesumpatan tanu sumanga bendingan tanu nagu pendeiran tanu ka an pekesumpati yang kutua balas rakatan Allah nagu yang kutua mga amal tanu mga pipiah uba kalau nagi yang kutua kap ke dairi si ku mga ilmu tanu kap kumani ku mga ilmu tanu na pakiuman mambusi sa yang kutua timbang na mga amal tanu ku kapakataling matanu si salungan amori kasabapan sa kita lihat ku mga amal tanu mga pipiyah na ku kapayugan tong mga amal tanu mga rata. Gina di sabab pagi yang kaya kiati mutanu imantu na ay niya mapipikir tanu mbagantanu sa usayan beluin tanu alang tanu sang kaya kapaka pembubulay katanukman sang kaya mapunto kauras na giyang kaiya usayan si ku kapakasendit uli nagawi iya kapakasendit aginan sugawi alungan akiyama aya mana na giyang kaiya alungan akiyama na isa ay pembetusan nagawi iya kapakasendit gawi iya kapakasendit aya sabab nakagya giyang kutua tau na andid ni katang kada giyang kutua kapakataling manian si isa alungan amori na miyatang kadiyan sa ginawa niyan giyang kutua kapakasendit aya sabab nakagya miyatang kadiyan sa ginawa niyan sukalapis si sa giyang kutua gawi nada abaw nakapamuli nagu di mi pembebalingan agiyang kutua mepos aya sabab nakagiyang kutua kapakataling matan si salungan amori na andin ni kisampay tanuro na miyapukas tanudin si sagyang kaya dunia na sukapakasendit si sagyang kaya dunia na ayam bidaan yan agu sukapakasendit si salungan amori na sukapakasendit si iku dunia na kepakai akakuan kasaguna agiyang kutua kia pakasendit ka na mabaliw tuwa makatulod ka sa kapabuling ka o di nakitirgna ka sa agiyang kutua melang ka mga oras na panamaran ka agiyang kutua kapakabawi ka sa mga amal o di na mga galbakay kaswat wallah subhanahu wa ta'ala. Ugayt na si ko kapakataling matanong si salungan amori nada baru kapaka pembelingan na guda baru kapaka pamuli si ko mga amal aya sabab nakagi agiyang kutua gawi nagawi iyat yaguan wallah sapunan
nadanian tagu isa kapusan maana gyang kanan agawi ya tani tiasa ada banyak kapusan giyo tu sabab kiatirun wallahu ta'ala atigan manai wa anzirhum yawmal hasrati id qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Pitur wallahu ta'ala pakai ikhtiarin kakiran wa anzirhum pakai ikhtiarin kakiran ati manai wallah yawmal hasrah sugau iya kapakasendit إذ قضي الأمر wa hum fi ghaflah sagiang kutua masa akapasad ukukuman kapasad ukapengukum asiran na matatagu sira na si iku kalipat udi nakatembengan matatembeng siran wa hum la yu'minun asiran na disiran mapaparatiya. Ini suku wallahu ta'ala Seiku Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akapaki ikhtiari niyan ako ummat yan naguso pagtaw niyan nagusi iku mga sahaba nagusi rakatan wa kadenden amya makasalunu apagtaw Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kutua ayamana niyan na agaw iya kapakasendit piyaki ikhtiaran niya rakatan wa agyang kutua agaw iya kapakasendit aginan sugawi kapakatali masih isa alungan amori ayamanan yan nagawi yanan aso kapakasenditon nagugyang kutua kapakambauman si ikwayamanan yan nakapakataling matanuron nada abalirun o kapakasendit naguda abalirun o kapakambauman aya sabab nada akipantag o kasendit o kapakataling matano si isa alungan amori maka umatano sa alungan amori na api ikisenditan tano kumipos tano si iku dunia kama guraw katano pena udah mata tano sakang guraw katano sa ayamanan yan na kinisenditan tano sa giyang kutwa gawi na mataan ada din na abaw tukipantag na udah abalin yan agyang kutwa di tano kasendit aya sabab nakagimipos agyang kutwa masa ayamanan yan na kapakapamulit tano kumipos tano udi na milang tano si sa giyang kaya dunia. Gianan isabab akia sugu wallahu ta'ala ku Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapaki ikhtiari niya na mga tao si iku gawi ya kapakasendit na kapakambauman agianan su alungan akiyama alungan amori aya sabab nasisagyang kutwa masana tanto apangayugan nagutanto apanubra agyang kutwa kapakasenditon nagutan turun apakala agyang kutwa kapakambauman aya maanan yan nagyang kutwa kapakasendit nagkapakambauman na si isa alungan amori nada alawan yan sa kala akapakasendit si sagyang kutwa masa aya mi pasendito tao nagyang kutwa may lang yan amasan yan ako dunia may lang yan so kamudan yan may lang yan so tamukyan may lang yan so umurian may lang yan so kawiyaguyagyan may lang yan so amalian nagyanan iaya maanan yan na may pasendit utaw kung kapakataling umanian si isa alungan amori nagupad pa na may pasendit mga tao kung kapakataling umayran si isa alungan amori nagyang kutwa kaya patutukiran urarangit wallah nagugyang kutwa kakakaliran kakatatapiran si ikwaya maanan yan kakatong kupiran si sagyang kutwa apoy kung naraka jahannam aya maanan yan na dadi na apa kagagawin sa ubas sa kanyan makambelingan na si sagyang kaya dunia dia nga na agaw nama pemikira o mga tao ubas siram bupa kakaswi ku dunia ubas siram bupa kakaswiya wallahu ta'ala si sagyang kaya dunia kaansiran makapamuli aniran kabulungi o di nakasambi agyang kutwami posiran si sagyang kaya dunia gyang kutwami langiran si sagyang kaya dunia na giyanan mga urip no Allah kailangan siya rakatan akapreparaduan tan wagyang kanan agawi nagwaya maanan yan na makapreparadutan sa mga amal
kaantan di maka pesendit si kuya makna niya nakapakadan sartan si sagyang kanan agawi aginan sualungan amori. Gitu sebab apitur wallahu taala ati gian manai qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dhalika huwal khusranul mubin. Fitur Allah Ta'ala qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum teru angka amataan aya amiyang alalapis miyamaka miyang alulugi qul innal khasirin teru angka aya amiyang alalapis nagu miyang alulugi alladzina khasiru anfusahum nasusiran tu inilangiran sa mga ginawairan liyapisiran sa mga ginawairan wa ahlihim nagu sa mga pamilyaran yawmal qiyamah si sa alungan amawni ala dhalika huwal khusranul mubin natandan atig wallah kagyanan iayamaanan yan nakalapis amapayag. Aya bituan wallah sa kalapis ama payag nagyang kutwa kalapis ko kapakataling masi sa alungan amori kalugi ko kapakataling masi sa alungan amori nagyunan ida alawan yan kalapis waya maanan yan na di ka pagintaw si ko kawiyag-wiyag lagit ko kawiyag-wiyag si sagyang kaya dunia anta kaya maanan yan na kawiyag-wiyag si sa alungan amori ginan iditano kapaka pag-ikhtiar nagulitan o kapaka preparado sa mga amal ay sumurtan si ikwallah ay sabab na antan mapukas si sagyang karan ang mga tao ang makapresent dito ko kapakataling mayran si sa alungan amuri. Pedro Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu at iyan naman ay yawmul hasrati ismun min asma'i yawmil qiyamah عظمه الله وحذر منه عباده. Pedro Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma atigana yaumul hasrati ismun min asma'i yaumil qiyamah suatigen sugaw iya kapakasendit nangaranan apa di kumangaran walungan amori alungan aqiyamah azzamahullah apiyakala sakanyan wallah wa hadzara minhu ibadah nagupiyaki ikhtiaran yan si kumangori penian piyaki ikhtiaran yan si kuya makna niyan na mangori penian aya mana nagyang kaya gaw iya kapakasendit na padanan kungaran walungan amori tas walungan amori na madakali ingaran padun so yaumuddin gaw iya kapamalas yaumul jaza gaw iya aya makna niyan na kapamalas yaumul qiyamah gawi iya qiyamah kapakatindig si salungan amori yaumul akhir alungan amori madakal iaya maananian na mga ngaran agyang kanan agawi na padun agyang kaya aya maananian na gawi iya kapakasendit padanan kumangaran walungan amori yuti sabab mangorip no Allah igyang kutwa kiatiroon wallahu ta'ala tigir manay wa anzirhum yawmal hasra paki ikhtiarin kakiran sugawi iya kapakasendit aya maana ini atig manai wa Abdurrahman bin Zaid bin Aslam na yaumul qiyamah yang kutwa tigin agawi iya kapakasendit na aya maana utwa tigin na yaumul qiyamah gina na tigin sualungan aqiyamah uriyan yan nabiyat yan agyang kaya katir wallahu ta'ala an taqula nafsun ya hasrana ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin ayamanan yan nasukon sukatiru au ginawa ayako na petiru na gawi ya kapakasendit nagyang kutwa gawi ya mapetiru au ginawa atigina ya hasrata hey miya binasaku hey miya kasendit ako ala ma farrattu fi jambillah si iku kian dinima tagaku si iku yang makna niyan na mga unut-unut si iku Allah
wa in kuntu laminas sakhirin na miya pedakud na tigmanai miya pedakud na tigin manai laminas sakhirin si iku mga tao ayam ananian nakipa kadada panas miya pedakud na tigin manai si iku mga tao akipa kadada panas ginang ko ni maptero tao ayam ananian na makaumas mga tao si salungan amori na ayam maptero yan na tigin at tumanay miya kasendita ko miya kasendita ko sabab sagiang kotwa kia sandeng inian nagu kiile nian si sagiang kotwa gawi ya miya karata-rata betad nagu miya karata-rata kaula-ula nagi utui sabab maka pesendit sakanian mapteru yan sa ginawa niyan maka miya kasendita ko hey tingin manay miya kasendita ko si ikwa ya maana niyan na kailang ako kian didimataga ko si iku uno tanaparateya si iku Allah Ta'ala ginan isabab mangorip no Allah igyan kutwa kiaturun wallahu ta'ala tigin manay wahum fi ghafla asiran naman bibimban siran ayamana na gyan kutwa gawi ayamana niyan na piyakik tiran wallah aginan sugawi iya kapakasendit na ayaw to piyakik tir wallah nagyang kutwa mga tao amyamana tiyes agyang kaya dunia sulangun waya maana niya na mga kadmu Allah mga manusia nagu mga jin na piyakiktiran kiran Allah agyang kutwa ay maana niyan na alungan amawri id qudiya al-amr si isagyang kutwa masa mapasadyo kukuman mapasadyo ka pengukum ayakuna maana niya tig mga ulama na ay furiga min al-hisab ayakun amaana niya na si sagyang kutwa kapasad ukap pumagitong wasara ahlul jannati fil jannah wa ahlun nari fil nar akbaloy agyang kutwa mga tao ko surga maka penderpasiran ko surga nagugyang kutwa mga tao ko neraka nasisiran maka penderpasi ko neraka piyakitiranan wallah sabab sagyang kutwa karata yan abtad nagu karata aku daula si sagyang kutwa masa nagi utui sabab piyaki ikhtiarar katan wallah piyaki pananggilar katan wallah yang kanan agawi aya sabab nakagia ginan agawi na masanan ayam ananian na margna abdad wahum fi ghafla asiran na mabibimban siran aya mana nagian kaya mga tao piyaki ikhtiar wallah na ayabun taliran nakikabibimban mabibiray siran mabibimban siran si kudi kapagin tau si sagyang kaya dunia ayamana niyan na matatambang siran ako mga bebaya o mga ginawairan nagusupanan taaman o mga ginawairan na kialipatan niran so kapagamal kialipatan niran so ayamana niyan na kapriparan sa amal makapantag si kapakataling masi sagyang kanan agawi iya kapakasendit dia kanan agawi ayam ananian nami pesendit mga tao agyang kutwa kay pusaniran si sagyang kaya dunia wahum la yu'minun asiran na disiran mapaparatiaya ay la yusaddiquna bil ba'th ayam ananian nadiran paparatiaya anu so kapenguyag ba'dal maut si iku urian o kapatay wa ma fihi min na'imin muqim liman ata'a Allah nagudairan pangimbenara dairan paratiaya sumapapadalamon alimu nagwaya maananian na kadarandang ini tigar wallah ko tao ayam maananian namyang munutan si wallah nagudairan paratiaya agyang kotwa ayam maananian na siksa amali pedus ini tigar wallah ko tao ayam maananian na siupakian wallahu ta'ala gianan ayam maananian na betado umanga tao apa kay katiaran sinan wallah asiran na matatambang siran ako dunia matatambang siran ako ayamanan yan nabaya aginawairan yang kutwa pananta amaniran ayran piyangunutan aginawairan nagiutui sabab ama kaumasiran sa alungan amori na makapesenditiran nagwaya maanan yan na may pesenditiran agyang kutwa may posiran giyang kutwa kiyabimbaniran miyabimban sila na kuwaya manan yan na dunia
nakialipat taniran agyang kutua aya makna niyan na makapagamal makapantag si walungan amori kialipat taniran agyang kutua kambala saluto pukapakataling umasi isalungan amori la yusaddiquna bil ba's asiran na dinan paparatian so kapanguyag si kurian o kapatay nagudiran paparatian agyang kutua mangalimu si ko surga abagian utaw amyunot nagmirate si wallah nagudiran paparatian agyang kutua ayama ananian na asiksa amali pedesi ku neraka jahannam ini tiagar utaw ku ayama ananian na mga baradusa ini tiagar utaw si ku ini tiagar wallah si ku ayama ananian na mga baradusa gianan ayama ananian na kailangan nakatanong agyang kutua ayama na di tanong kambi ata si sagyang kaya mga ginawa tanong ko kapagaman nagukapani mo sa ayama ananian na luto kukapakataling umasi sa alungan amori di tanong na yun agyang kutua ki sampay tanong si sa alungan amori sa katanong na may pasen di tanong agyang kutua ki pos tanong si sagyang kaya niya gianan mga urip no Allah kailangan sila katanong si sa alungan amori nakanaba lagi na agyang kaya dunia giyang kaya dunia na ad nakapapatay ron na si sa alungan amori na daabaw nakapatay Diyan kaya dunia na umalapis sa kaon na kapakay amamulika. Nasisalungan amori na umalapis sa kaon na daa ka pumulian ka. So kapakasindit, kung kapakataling masisalungan amori na dad na abalin yan amalakbo. Dad na abalin yan. Si wallahu ta'ala kaapiya gumuraw ka pansutaw sa maguraw kiyan suruguyan na maguraw kiyan na udah matanian sa din yan ikasindit na mataan aayamaan niyan na din nutua kipantagian si wallah nagudid na abalin yan si wallahu ta'ala kamiya pasad so kasindit miya pasad so kapagamal nagyuto na sa din sa ayamaan niyan na minitaling umang kasi sa giyang kutua masa aayamaan niyan na amal ka amiya pasad ka ku dunia nagyutui imbagay ka wallah ang balasan niya ka kung kapakataling umang kasi sa ang kutua gawi. Naginan, editan o kapreparadwi si sagyang kaya alungan amori. Iyuti sabab amya panutul si iku sahih Bukhari agu Muslim. Pada si iku hadisu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu abitruyan. Amataan asu Nabi sallallahu alaihi wasallam nabitruyan. Yuja'u bil mauti yawmal qiyamati ka'annahu qabsun amlah. Ayamanan yan na pagwitang ko na si sa alungan amori so kapatay sa ayarupaan yan na lagid o kambing ayamanan yan na maputi a kambing kasasaugan na ayamanan yan na kambing anto na iba na amlah ayaptiro na amlah na palang kambing fayuqafu bainal jannati wan nar agyang kutukon kapatay api akambro pa sa kambing napakatindigan ako pagalitan ng surga agusto neraka fayuqalu ya ahlal jannah hal ta'rifuna hada na adem ko na atero niya na hay mga tao ko surga na inong kilala ni waya na matiruiran fayashra'ibuna wa yanzuruna wa yaqulun na sagyang kutwa katawagakiran iisikiran o inong kilala ni waya na ayamaan na niya na makapalang kausiran na may leran agyang kutwa kapatay ang babaru pasarupa na kambing na matiruinan away kilalamianan hadal maut giyanan su kapatay na ayap man at tawagan na sumanga tao si iku neraka ya ahlan nar hal ta'rifuna hada hey mga tao si iku neraka eno kilala ni waya na makapalang-kalangkaw sa mga tao kunaraka na may leiran suwaya maanan yan nakapatay ang bubarupa sa rupa na kambing na matiruiran at tigiran na uway giyan na kilalamian na tigiran manay kagiyanan su kapatay na ayamaan yan na sisagyang kutwa masa na isu wallah akasumbuli sisagyang kutwa kapatay ayamaan na masumbuli agyang kutwa kapatay na din akapatay sadayon ay sabab na miyatay su kapatay yuti mana uto so kapatay napapakasaga din katanong sagyang kaya dunia ugid na si sa alungan amori na su kapatay na pagkisumbuli wallah na kuda suwaya maanan yan nakapatay
na aya kapagintaw si isalungan amori na lamun din nakawiyag-wiyag sadid na bun sigid aya maanan yan nakapatay na sumanga tao ko surga na terungkiran wallahu ta'ala ya ahlal jannah khuludun fala maut hey mga tao ko surga nakakalakanudan si ko surga sadid na akapatay na tiruon mam wallah si ko mga tao ko naraka ya ahlan nar khuludun fala maut mga tao ko naraka natatapakan din sadid na akapatay dan akapatay na urian yan na biyatiya yan agyang kaya katur biyatiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang kaya katur wallahu ta'ala wa anzirhum yawmal hasra paki ikhtiyarin kakiran sugawi akapakasundit idh qudiya al-amr amasa akapasad uqa ayaman niya nakukuman kapasad uqa pumagitong wahum fi ghaflatin asiran na mabibimba na siran matatamba na siran wahum la yu'minun asiran na disiran mapaparatiya ayaman na sisalungan amawri na dabaw nakapatay naduan-duan yan din sumanga tao si kun naraka ay sabab na ketama ni randa lagi yang kutwa siksa wallah pesiksa-pesiksaan tiran din wallah si sagyang kutwa neraka pepemangis saksiran ko kasakit neraka diisiran managawa sagyang kutwa kasakit neraka urian yan nagyang kutwa kapapakaguraw kiran na din nutwa balioto dan nutwa boto kipantag ay sabab nakagisiran na disiran tatagum sa ginawa wallahu ta'ala sabab sagyang kutwa kayang berapalingiran ako kapapadalmiran si dunia na ayam itugumpian nagyang kutwa mga tao ko surga aranda-randa kan iranda ni ko surga kali-kalida ni randa na si ko surga pepungang ni randa agi ang kutwa mga panganang kana mga pipiyasi ko surga na ayam maanan yan nasukalilintad na si ikiran sumapia kapagintaw na si ikiran dan nakapakasendit nagudad na ayam maanan yan nakapakambuman kaya lipatan ni randa sukararasiran si dunia sabab sagyang kutwa kata ta'amairan kuya maanan yan nakadarandang si iku kasurgaan wallah subhanahu wa ta'ala apang nintak wallah ayam maanan yan na mapeditan ako mga tao apa makasulad si iku surga si sagyang kutwa ayam maanan yan na kiatirun wallah wahum la yu'minun asiran na ayam maanan yan na disiran mapaparateya ayam maanan na si iku kata tagwiran si iku surga na disiran mapaparateya diran paparatiaan suwalungan na amore diran na paparatiaan sukapatay diran paparatiaan sukapengukom kapenguyag si isa alungan na amore nagiyutoy sabab makapasen dito silan si sagyang kutwa masa may pasen ditiran nagyang kutwa masa ayam maanan yan nakepo silan si sagyang kaya dunia isami panutul sa hadis ami panutul Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma natigir manay fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim ayakun amana na managumpot fayazdadu ahlul jannah managumpot kumanga tao ko surga so kabubaya-iran ayamana niyan na taunganay amabubaya siran ko katatagwiran ko surga wa yazdadu ahlul nari huznan ila huznihim nago yamana niyan na mangayungan nago managumpot agyang kutwa rata aginawa umanga tao si kunaraka si sagyang kutwa masa ayam ananian nakaran kasandengiran kuya maananian nararang itu Allah kasandengiran si sagyang kutwa ayam ananian nakasiksaan wallah si sagyang kutwa ayam ananian na alungan amori gitu sabab mangorip no Allah ayam ananian nagyang kaya katur wallah apa pugusain tanong wa anzirhum yawmal hasrah pakai ikhtiarin kakiran sugawi ya kapakasendit id qudiyal amr amasaa kapasad ukukuman wa hum fi ghaflatin asiran na may bibimba na siran matatambang siran wa hum la yu'minun na asiran na disiran mapaparatea yang kaya katur Allah na ayah sebutan saya
Ayaka kumasaya guna na paganeron na annahu fi yawmil hasrati wan nadamati yandamul kafiru ala kufrihi. Ayako na amanaw to na si isa alungan amori na makapasundit so kafir sagiyang kutwa da niya nakaparateya. May pasundit agiyang kutwa da parateya sagiyang kutwa da niya nakaparateya si ikwallah wal zalim ala dhulmihi. Nagumi pasundit waya mana niya na darwaka agiyang kutwa kian darwaka yan si sagiyang kutwa masa ayam mana niya nakapakatalinguman yan si sa alungan amori nami pasundit yan to wal muqassiru fi ta'ati rabbih ala taqsirihi. Nagumaka pasundit pen so tao alumuluka si ko unutunot si wallah naguparate si wallahu taala ayam mana niya na makapasundit penanan mapteru yan at tingin na inuwa kwai makaluka. Kung katatagwa ka na sa iku dunia, udah aku makaluka. Kung katatagwa ka na sa iku dunia, na ayam ananian na dia ko makapusin di sisagiyang kaya gawi. Dia ko tingin makapusin di sisagiyang kaya gawi. Naging nandinip ko lola sisagiyang kutwa masa. Sabab sagiyang kutwa, ayam ananian na kaya pa ngayon nagyang kutwa, bubaya sa iku dunia. Kaya pa ngayon nagyang kutwa katatambang sa iku dunia. Kapu pegunut isi kubaya ginawa si sagyang kutwa bubaya ginawa nagyutui makna niyan na asabab ami pesen ditutu tau ko kapakataling manian si salungan amori na ipandapatiyo si mga kangudaan ay pandapatiyo sagyang kaya masatano mga kangudaan na disiran pemagamal disiran ayam makna niyan na penambayang disiran pemuasa teruang kakiran apa nambayang siran pamuasa siran sapang kanu sa aurat nagwaya mana niya na pananggili ni sumanga haram na ayat pesembegiran na tigiran adipase kada namanya sewitan so kawiyag dipase kada ang kami paglive dipase ka ayat mana niyan nada kami penemas mo ko kawiyag sagi ang kaya dunia na ayat wida akan na so kapatay na kanaba di ipamimili sa gawi awida akan na so kapatay na pagpakataling umada banian diyan ada iskijulian ben pepakataling uma ayam ana niyan ada iskijulian hanya sumanso ayam ana niyan nakapatay na malagi dadan aguswadi ayam ana niyan nasuka patay na malagi dadan agusuriski suriski na ayam ana niyan napepakataling uma mambu ada banian iskijul da banian ayam ana niyan namasa aben pepakataling ma yang kaya ayam ana niyan na rizki na lagi dadan suka patay apepakataling uma ada masanian da abanian ayam makna na iskijul na penggiraw ka ada anak ko paglife penggiraw ka ada anak ko ayam makna niyan na asda anak na suwitan so kawiyag-wiyag ku dunia ay dapat ka waya makna niyan na mau makaw malakul maut na antunad na buntali isungur kasi ikwallah ipagada pa kasi ikwallah kung kailangan ka kung ka kapagintaw si sagyang kaya dunia kailangan ka waya makna na masangka agi ayam makna niya na di ka pa si pag-Islam agi da nakasuwitan so kapag life da nakasuwitan so ayam makna niya na anto na iba nakatembangan karimbaran si sagyang ayam makna niya na dunia na nasikun sa alungan amori na makapasendit so kafir na makapasendit so darwaka na makapasendit so tao alumuluka pero na alumuluka na di paman namar na kanaba pa nagbagumagana ka ayam mana niya na di manambayang ugay na kanaba sa kanian pananamar asar mo di makapanambayang na ayam mana niya na pananan na kumakapsindit siya lungan amor sabab nakayagiyang kutwa di niya nakapananamar nami pasindit yan ito ako pikirin at ginawaki umiyak kapanamar ako namiya pa daw ko kumakataw pumakasud ko surga nagyan na niya mana niya na di tanwanan di periparan mo nagyang kanan amasa paperiparan mo tanwa nagyang kanan agawi guni na pagkadingilan na kasi amaka, pagkadingilan na kasi inaka, pagkadingilan na kasi pagaring ka, pagkadingilan na kaswata ka, so mga tunganin ka, iman to, nada kadingilan na kakiran, kasusaba na kiran, na ay pembetutan ron na dumiyalong. Ira ditanong di manunutulan na tigitan wakautos si dumiyalong. Ayam mana niya na inako uyag-uyag si dumiyalong, nagiraw mana ya. Mayong nasiran din ako lakada din ang si kuya makna niya nakuburigan. So pa'y tawiran ang si salong man amori na mayong nasiran din. Na uban yung pipikire, batan kiran di pa kasalon.
Ubadi pipikirai batanu kiran dipakaton dulu. Lagianan maknanya na yang kanan agawi ianan akapakasendit. Gitu ikatirun wallahu taala atigian manai. Yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Yauma la yanfa'u adh-dhalimin. Siku gawi la yanfa'u adh-dhalimin. Adika penggunaan umaga darwaka suaya maknanya na ma'dziratuhum giang kotwa mga pasailuiran dira nakapenggunaan agiang kotwa dira nakapamitua maknanya nama komasiran salungan amori na pumitua siran kadna naken na inwa kumanaimia maknanya namia dedeg sabab kay pulano kadna naken na inwa kumanda makapanambayang kasi pulano maknanya na piyakaw nung takunian sa ginaw manaya uli na patembangan ako niyan piyakan dirmat ako niyan kadnang ko nagyang kaya maknanya nasi kapapadal makang dunia na mananamarakuman na inwa kumanda makapanamar kagi sigiraw adi duga ko niyan sigiraw maknanya na antunin iba na piyo ka sa kuniyan kulala na kanauntod na paled nutuwa maknanya na dabali niyan gid nuto pagilain wallah maknanya na tika antunin iba na daw makasimbayang kasigiraw ngayon kabayang kakadnan imialangar ka ino kada simbayang ginan maknanya na kailangan adi tanong kapreparad mo na agi ang kutwa kapakataling matanong si isa alungan amori kailangan adi tanong na di kapreparad mo pada penakatiro wallahu ta'ala natigir manay wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi sisagyang kutwa gawe na penggegarangatan uripan penggegarangatan waya maknanya na darwaka agyang kutwa mbela limanian yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila sikun sagyang kutwa gawe na sabab sagyang kutwa kapakapsendit mga tao na kegarang atau mga tao ayam maknanya na limairan na ayam atiruyan ya laitani na obabu miyakak wako apada kana tigyan surasol sa ukit ayam maknanya na mapiyah isa na may persendito tao si sanungan amaw de pagi raw su tao ginawa ko miyakasendita ko ginawa ko na miya binasa ko aya sabab na miya gintawa ko dunia na inilangakan so kawiyag-yagakan inilangakan suwaya maknanya na umurakan inilangakan so anto na iba na tamukakan lagi na ipasendita na mga tao si kuwaya maknanya nakapakataling mayran si sa alungan amori ya wailana namiya binasa kami din namiya ya wailata tigin namiya binasa ko din lam attakhid fulanan khalila na ubak buat tigin da mabaloy si pulano abulayo ka ubak mo tigin mabaloy si ayama na niya nasid antong na iba na bulay ka ubak mo tigin da mabaloy si sid ayama na niya nabulayo ka kad adallani anid zikri ba'da idh ja'ani kasabnar amya po kasakunian ako tadem si iku urian ukya pakataling manianon kaya pakataling manirakan wa kana syaitan lil insani khadula na ayabtad manusia si kuya maknanya na karumanian na si kuya maknanya na ayabtad manusia wa kana syaitan lil insani khadula ayabtad syaitan na aya maknanya na pakadadapan nasnian suanto na ibana manusia ayabtad syaitan napakadadapan nasnian tuanto na iba na manusia nagianan imi persendito tao kung kapakataling manian si sa alungan amori ayam anan yan namaptero yan ay nawak mo kida mabaloy sigiraw abulayo ka ubak mo kaya tigin di mabaloy siya kaya ginawa kaya alangan ako niyan ako untol kaya alangan ako niyan si kuribat kaya alangan ako niyan ako kapanggalbak ako kusugun wallah naudak na kaya tigin mabaloy siya kaya bulayo ka namiya ka surga ko udah kena tigin saya kaya kapangunutin namiya ka surga ako ginan man niya makna niya nami persendito tao sa alungan amori agi ang kotwa kaya kwa niya
ayam maknanya na bulay ka yana ayam maknanya na sari-sarigan ayanian di pagpedak na lani managi ang kutwa katru Nabi sallallahu alaihi wasallam tigina al mar'u ala dini khalili suat tigin sutaw na ayat na agama niya na sadin sa agama ulayukian upama kay pagunuta ka na ayam maknanya na tekaw na ayam panakapkilir ka na tekaw naway pagunuta ka na barasimba na ayam panakapkilir ka na barasimba naway pagunuta ka na ulama na pikilingu ka sa mga ulama. Lani mana to? Kaya subulay yung kaka na makaibaratanan sa lagi duwa yung makna niyan na Anthony ni ba na kolor asa din sa kolor agi ang kutwa bulay yung kaka na yung makna niyan na pagkasireta na ka pagkasireta kaun pagkakakwa ka sa agi ang kutwa warna niyan so tigo mga laos tanwa so sapulo aming budak na tanan kialitaan ayam makna niyan na sa kanwa yung magunuta na isabu imi mamanakaw na kanu na lamong kanu kebetulan sa tekaw api akan ba kanu ay makna niya na tekaw na kaya isar kanu na miya manakaw nagyutoy kaya betulan kanu sa tekaw lain mana to nagyutoy sabab kami sendi tu tahu ukap kataling man yan sa alungan amori kaya bali yan saya abu deo ka mapteru yan at tingin na na uba kubu kaya tingin miya kakwasalalan na padak na tingin surasol uba kubu kaya tingin kaya kitis o kitorasol tingin na miya kasindita ko na uba kubu kaya tingin manay da mabaloy sigiraw ayam anan yan abu deo ka uba kubu kaya dami palayok siya kiyo naman so kambu bulayo ka na pelulubaan nagyang kutwa ayam anan yan abu deo ka mapiyah kagianan so Musa alaihi salam so Ibrahim alaihi salam na ayakatir wallah Nabi luin yang sa kanian abu lewka wattakhadallahu Ibrahim khalila bielui wallahu ta'ala su Ibrahim abu lewka so Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi luin sa kanian wallah abu lewka ayat pitiru Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayam ananian na ubuat tingmana yung Nabi sallallahu alaihi wasallam kaad natigin akbalui kuang nak natigin mana Abu Lew ka nambelui nak natigin mana Abu Lew ka so Abu Bakar ugi natigin mana na mataga ka natigin ingam pada so Abu Bakar natigin mana ka ayat tigin Abu Lew ka kan naswallahu taala jadi mana tu so kapakim Abu Lew ka na isa na napupaka gawi ko tahu saja ang kutwa kababali niya na sisi ko untol badanan si kuya makna niyan napapakatulog ko taw ko karibatan kaya sadin sa lew kakana sadin sa gugu ini na ay makna niyan na keumutang kanian kesarabang kanian sa giyang kutwa galbakian na ilani man to giti pitero o Allah taala tigina qad khasira alladhina kazzabu bi liqa'illah sabenar amiyalugi na magumiyalapis susiran to api akan buka giran suki petuna anak wallah hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghta sataman sa amay ka makataling makiran suka patay apa nakaw makataling makiran subangkit apa nakaw qalu ya hasratana namatiru iran ahay miya kasundi takame ala ma farratna fiha si kuya maananian na kian di mata gamiron wahum yahmiluna awzarahum asiran mau utuiran sumanga dusairan ala zuhurihim si marurang kiran sumanga dusairan si kumangalikudiran ala sa ama yazirun na tanuda na kami ya karata-rata suaya maananian na dusairan udi nagiang kutamian dusairan isa panakatir wallahu ta'ala na tingin manay inna anzarnakum adaban qariba mata natigin na sa kami ating manay wallah napiyak ikhtiara namin kanwat tigin manay susiksa amarani yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah si sagyang kutwa gawi yakasan dengan utaw agyang kutwa miya pasad umbelari manian wa yaqulul kafiru ya laytani kuntu turaba namatiru kafir ahayat tigin manay na uba kubumin belui abute ubah kubu tigin mimbelui abute sebab sagian kutwa kiasan dengin yanon miatang kadian saginawanian ayam ananian nakulu gusakan yang kunaraka miatang kadian saginawanian ayam ananian
na miyalapis sa kanian, miyalugis kanian si sagiang kutua kaya pakataling manian si sa alungan amori. Naditanwanan na yun amasa. Na manimutan sa amal si sagiang kaya dunia. Manimutan sa amal sagiang kaya kapapadalam tanusan kaya dunia. Ditanu na yun sumasa makapasan ditatano. Ditanu na yun sumasa. Ayam makna niya nama pendingan-dingan tano ubat tanu bupa kakasay ku dunia. Ay man tu nasisita no sagiang kaya dunia. Na bangka penewa akapakasin diteka. Bangka penewa ayam makna niya nakapakambo manaka. Isa ko ayam makna niya na mga ulama. Ayam makna niya nadini yan matiro. Ini pakaisun. Upama ko pakapamili aka. Ibarat yan nasisika ko pagletan o surga o sunaraka. Na upama tigma na yagiang ko minisa. Kapakapamili aka. Andi tumo na ka. Katokawan ka, saudara pa ka sa giyang kanana dua, anta kang beluy ka buta. Na mata na tingin na ayat na pilih ko ng beluy ako buta. Sebab sa niyang katawan wanto na idara pa yan sa giyang kutwa dua. O pa mako madini uba matatangkad ayat mana niyan na. Mapetiro adara pa yan na susuruga ka na ino. Kaya ito na di matatangkad. Kaya ebu ini show na tigi mana giyang kota minisa. O pa ka pumili ka, andi tumo na ka. Katokawan na ka, saudara pa ka sa duwanan. Anta kaya makna ni na bakan belu ya buta. Na kayong belu ka buta na di ka kusiksa. Mia pasal tutudar ka. Na upama kaya makna niyan na di ka belu ya buta na mia pedega sagi ang kota yang makna niyan na pesiksaan maka pesendit. Sabab nagi ang kota kailangan kasih sagi ang kota kau yang yuka si sagi ang kaya dunia. Ginan makna niyan na marga. Kedua ayat makna niyan na sebutan sagi ang kanan ayat. Nagyang kotwa katiro atigin mana iya annahu yanbaghi lil mu'min an la yakuna fi ghaflah. Di kun patut to kumiyaratiya ubas sa kanian mabibimben. Di patut to kumiyaratiya ubas sa kanian mabibiray kun ika pagintaw si sagiang kaya dunia. Itiro Allah taala atigin manay man kana yarju liqa Allah fa inna ajala Allah la'at wa huwa as-sami'ul 'alim. Sadin sa tawa ay betadi na tingman ay wallah. Na ayamana niyan na aarap niyan akim bertemu anian si wallah. Fa inna ajalallahi la'at. Na mataan asu aniyal wallah na titu pakataling ma. Pakataling ma sudian di wallah. Si sagiang kutwa ayamana niyan na aku magiang kutwa diyan di iyan. Pakataling ma. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Asakan yang sepupa kanag ayam anan yang nama tahu. Pada penakatir Allah Taala na tingin manay. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Hei susiran tuam ya maratiya nakalakani Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Nagung gede-gede o ginawa. Agi ang kutwa ayam anan yan namini pangunakunan yan si kumapita. Pamimikiran o ginawa. Agi ang kutwa mini pangunakunan yan si kumapita. Wattaqullah nakalakani Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Kamatan aswallah na kaipian sunganin adi ini yung bulaulaan. Dahil ni mana to? Ikatlo asebutan sagiang kanan ayat na annahu fi yaumil hasrati yaral kafiru annahu lam yalbas fi dunyahu illa qalila. Sikun sa alungan amori na aya ka kegedamaun o kafir da paratiya na aya makna niyan na des kanian mati ku kaya pagintaw niyan ku dunia. Yang kaya katatagutan sa giyang kaya dunia na magdam tanwa tantutan wa miati. So mga kafir na sabab sa giyang kutwa kasasawitiran ko kapagintaw mga kawiyagan aya ka kegedamairanon na tanto sila na miati ku dunia. Na baka umasiran sa alungan na amori na sabab ko aya makna niyan na taw sirang kunaraka. Na miya kahit ito akia gedemairan ko kaya makna niyan ini pagintawiran sa ku dunia. Dan ini mana yang kaya katir wallah wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbasu illa sa'atan minan nahar. Si sagiang kutwa gawi yakapli muda kirana atik wallah na aya makna niyan na lagi udah siran mati wa ya makna niyan na kaya paguyug-uyug si ku dunia inunta na miya kay si sa kauras ko kadundo. Dan ini mana tu lagi yang kutwa kaya ito akal gedama ako kapagintaw si ku dunia. Ikapat at sebutan sa giyang kaya ayat na anna min a'zami ma yatahassaru alayhi ahlun nar
أن الواحد منهم يتمنى أنه يفدي نفسه من عذاب الله بماله وولده والناس أجمعين بل وملك الدنيا بأسرها مع أنه طلب منه أهون من ذلك فلم يفعل. Ayakuna makna ini. Na pada tiga na samala, ami pesen dito mga tao ko naraka, si isalungan amori kapaka pesen dito mga tao ko naraka si isalungan amori. Pada samala, akapaka pesen dito mga tao si kunaraka si isalungan amori na mapendingan-dingan wisakiran, ububusut tamukian, suwata iyan, si karomanian, sobaran dia iyan. Na ayam makna niya na kisang garian ako siksa si kunaraka. Si sagyang kaya dunia na kububayaan na kaswata ka. Maka makasalungan amori na di kanu di puisa saya makna niya na pingas. Ha? Asar buka makasurga ka. Ayam ayat na ayam makna niya na kepikir ka na asar buka makasurga ka na apiam niya ka naraka si karumangka. Asar buka makasurga ka na apiam niya ka naraka swata ka. So tumanain ka. Na apia ema na niya ka naraka. Dahil man naging kutua ka pa kasindit. Nalagi doon tumamu suwata. Si mamusi karumang ka. Nalagi doon tumamu. Ayap kepikirian na apia biya maka naraka kanulangun na asar ka makasulcikan niya po surga. Sabab sa giyang kutua gawin na tantua ema na niya na piya kalak-lak agawi. Piya kalak-lak agawi. Na naginan ema na niya na isa mi kapakapasindit mga tao si dunia. Na ikalima asebutin sagyang kanana ayat na annahu yanbaghi lil mu'min an yuhafiza ala islamihi. Ayam makna niyan na kailangan kuno ko muslim ama siap yan agyang kutua kapag islamian. Di kutua din yan kapag islam na siap niyan. Wa imanihi nagu siap niyan so paratian yan hajjal mamat sa taman ko ayam makna niyan nakapakataling mo kapatay. Ayang atiru Allah taala na tingin manay. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Yesus siranu tom ya maratiya. Nakalkan Yesus Allah sa titua kalak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nag-ubakan umamatay sa taman sadikan umabaloy akim bubayuran tangsik wallah. Dari mana to? Ayam anan yan nasuka pag Islam tanong na ayat tamana yan nasuka patay. So paratiya tanong na ayat tamana yan nasuka patay. Karena ba ayam anan yan na si ibu ko Ramadan so paratiyatan. Nagiyanan kailangan sirakatan. Sagyang kaya dito no kapagintaw sang kay dunia. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na mintiyan po pumanganin. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Kaya tingin nakadnang ko ading gira-gira ko mga puso, napakatak na ang kaso ginawa ko si kuwagamang ka. Dahil ni mano to? Na nagiyanan mga urip no Allah. Kailangan akay kitiran tanwag yang kanan agawi. Gawi ya kapakasundit. Si ko kapakataling masih salungan amori. Anta no mapukas. Si sagyang kuto ami pasundit to mga tao salungan amori. Naguan tano mapadisyagyang kuto mga tao. Ami tutagumpia sagyang kay dunia namya makapas si salungan amori. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.